Matthew 13 verses 18 to 23. Matthew 13 verses 18 to 23. If you have found it, say amen. Okay? Tonight, I'm going to speak to you on overcoming hindrances to spiritual fruitfulness. So I will deal with hindrances, but I will dwell more on overcoming. Because the goal is fruitfulness. Wherever you are in your spiritual life, it's never measured by how long you have been as a Christian. God will always measure you on your fruitfulness. I want you to be fruitful for the glory of God. So let's help you identify the hindrances. By being aware, no aware ka, DJ makailapad, dakkalabanag. Ngam dakkalabanag, no ma-overcome mo. Because you need to be a fruitful Christian. Of the many passages in the Bible, deti tinimpress ti Apo kanyak nga passage that will help us and address this topic. Matthew 13 verse 18. Let's read all together from the Ilocano. Go. Tinggen yung arod ti pangarig ti agmulmula. No uray siyasin no amakangek ti sao ama ipapan ti pagaryan ket di na maawatan iti kasta umay ti dakes ket paruten na tinaimula iti puso na. Daytoy tinaimula abukel iti den na ti dalan. 20. Ket tinaimula iti kabatuan a disdiso isu daytoy ti makangeg ti sao ket dagos nga awaten na asiraragsak ngem saan a nakaramot ket di agbayag ket no umay ti rigat wenno ti pannakaidadanes gapu ti sao isu ket dagos a maitibkol ket timet na imula kadagiti kasisiitan isu daytoy ti dumngeg ti sao. Ngem ti agawa ito'y alubong, ken ti panangalilaw dagiti kinabaknan. Lepesenda ti sao, ket agbalin nga saan ang magapagbunga. Ngem ti naimula tinasayaat nga daga. Isu daytoy ti dumngeg ti sao, ket maawatan na. Amen. Isu nga mangted pay ti bunga, ken agbunga, dagiti daduma sagsasanga gasot, ket dagiti daduma sa ginemapulo, ket dagiti daduma sa gatlo apulo. Apo, bendisyonan na kami di panagadal ti saom itang arabi. Numan adu kadakam tinabayagan na Kristiyano, saan nga di kinabayag mi itikit kitam. May sa abanag nga nagtalinaed kami. Ngam hamula kayat nga ag-abide kami. Ti kayat mo ag-abound kami. One thing nga maibarami nga, when faithful kami, ngam may mayat no da kami, fruitful apo. So identify mo itang arabi thank you that you have really put in this passage in the Bible, the parable of the sower. And it's a very timeless passage to teach us timely principles for our Christian life. So nga po, no kadi madalapos, maadresan, masagid, matouch, daytoy ba nagtibiyag mi nga isut gapuna nga pagrason mi nga hangkam agbunga, hangko mga jerason mit agpanuray. Dayjay kumasaom ti agpanuray. Tulungan na kami, tulungan ti adipon mo. In Jesus' name we pray. Amen. Be seated, please. Talo ti makita tayo ditoy. Sower, diagbulmula. Seed, dito sa uti apo. Soil, iso dito puso kan panunod tayo. Listen. If you're a farmer,
Sino kada kay ti farmer ditoy? The glory of a farmer is what? The glory of a farmer is what? Ano? Harvest. No ni Apo Diyos ti farmer, datayo jay soil, ti sauna ti seed, ano ti glory ti Apo ti biyag tayo? Fruits. Kuna na di John 15:8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Kaya't nang sawan kakabsat, no ti Diyos ti farmer, datay jay soil, ti sauna ti seed, sino kumamot ti agmula, kat kayat nat malugi. Ikan na kati Apo ti biyag, hanga paragan ka. Ngam no may glorify isuna. Tapno may glorify isuna, hanga tabiyag mo't panunutem. Di pa nagbungam. So tonight, anya dadagiti laped, ipanagbunga. Umuna kakabsat, makita tayo iti verse number 19. Verse 19. Una natin English, when anyone heareth the word and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside. Now listen. Ti umuna nga problema kakabsat, no apay nga hangkag bunga, natangken ta pusong. Ti wayside kakabsat, kanayo na pagnaan, mapaypayatan. Kapapag nakakapayat, ano mapasamak di daga? Masidsid. So nga no idisum di bukal, aglalo kat hamot nga ordinaryo nga bukal ti sa uti Apo. Numan pa'y si bibiyag, high grade. Kasapulan nga di daga, nasukay. Sakbay nga na itukit. Deta kakabsat ti number 1 nga problema no apay hanti agbunga. Natangken, nasidsid na puso. Amuyo ti biyag, makapatangken ti puso. Pressure, they are not just pressures, mga kapatid. Itad ni Satanas, tapno tumangken ta pusom. Sakit, problema, ano pa nagkunayo apay nga adda kita? Ipan ni Satanas, tapno tumangken ta pusom. Disappointments, panakapaay, stress. Sino kada kayo ti maka-identify ti bagina DJ imbagakon kakabsat? Anati ibaga, anati pumayan naking ka, di gito'y nga imbagak?
An aramida na kang ka? Patangkenen na ta? Since, ganda dumapay. So kakabsat, nohaan mo nga sukayen tapusom. Expectarem ita, ti sa uti apo, ngagbunga ken ka? By the way, habang bumaybayag ka a Kristiyano, posible nga tumangtanggan tapusom. So, simple lang kakabsat. Pastor, anang orti aramidek. Umuna, cultivate your heart daily. Meaning, haang ko responsibilidad nga papintasan tapusom. Tila trabaho ket agmula. Ti ubrak agpreach. Itud ko jay sa uti apo. Ti ubram sukayem tapusom. Tapno no maikasabat ti sa uti apo. Mayat jay panagsaad jay sa uti apo gangkan. Mayat ka di lang ti panagsaad ti sa uti apo kada kayo? Te kunakon, no bumaybayag ka Kristiyano, pumukpukaw di panagsaad ti sa uti apo. Tumangtang kenta pusom. Kayat mo ka di nga tumangken ti pusom habang nga bumaybayag ka Kristiyano? Anang arod ti rebeng nga aramidem. Kas ti agtaltalon. Uray, mano nga tawanan nga agtaltalon, surutan na latta, jay procedure ti panagmula. Saan nga agmula, nga handa nagarado nga imuna. Uray mano tawanan nga agfarfarming, hana shortcutten, hana ko na nga, apay ko ma, kat sinukay ko deto idin, sukayag pelang, amuna, nga nuhan na nasukay di daga, han nga nakasagana nga mamulaan. Ado kadatay ti umay kapilya, ti kabayag tayon nga makigimgimong, insardeng tayon nga sukayen ti biyag tayo. Kakabsat, simple lang, ti kayat ti apo nga ibilbilin king ka, sukayem tapusom. Hangka no umay ka makigimong, at da kapela tadalan, masapol nga agkarkararagan tapusom. Kala ko basketball. No ipasa data bulakan ka, nakaposisyon ka. Nakasagana ka, tapnuhan mo nga may batan. Kat masayang day bola na naipasa. Kakabsat, datay kuma, amuyo, deti ti pangrugyan, ti amin. Anak ko nayo, jay panangawat mo ti sao, ti apo. That's where everything starts. And if you do not pay attention to that very crucial and vital aspect of life, awan papanan iti Christian life mo, hangkag bunga, sukayen ti puso. So nga, importante di preparasyon sakbay kang umay makigimong. Hangka umay makigimgimong nga hanga nakasagana na pusom. Sino kada kay tinakasagana at puso na nga imay, itayag naman ti ima na honest to goodness. Agpaypayso kakabsat. It makes a difference when you prepare your heart. May kadwa nga aramidem, don't look for entertainment in preaching. Look for exhortation. Napintas nga dinggan ti pastor nga amuna ti agjoke. Napintas nga dinggan ti pastor nga amuna nga iplastar ti sarita na, di ba?
Yes, ngam tiganas na, baka no agawid kanto, tila na gustuam, ay joke. Ngam dete mensahe ti Apo, hamunakats. Hello? So dapat no may ka makigimong, at the jokes kan awan, dapat ti abangam, ti Apo makisao ken ka. Amuyo, nagaduti, kasak idi August, 5 Sundays, 5 prayer meetings. Sangapulo nga kanito, nga ti Apo, nakisaugan ka. Sapay kuma, tanainto naram. Kasi mamati ak, nga dagiti sao ti Apo nga may kasaba, timely nga mangsabot, dagiti na espirituan nga kasapulan tayo. Sometimes basic, sometimes pamalagip. But that's what you need to hear. I repeat, it's not what you want to hear. It's what you need to hear. Hanga jay kayat mo ang mga gan. Jay dapat nga mga gam. Sino kada kayo kakabsat ti napalagipan ka dito nga point? Honestly, napalagipan kayo. Amen. Masapol. Buri kayo, agitayag, kaimayo kakabsat ngamin. Unay kayo. Dito man ti kakabsat, iso ka dapat responsive kayo eh. Sino kada kayo ti napalagipan ka dito nga puntos? Good. Apay, dakay, dita Zoom, di ka, gitay tayag imayo. Gitay, kay imayo. Sino kada kay tinapalagipan kadetoy nga puntos? Oh. Tun umay kay tuno Domingo, anat aramidam? Sukayem ta pusom. Hangko responsibilidad kakabsat no madita pusom. Responsibilidad mo dayta. Ulitek ti trabaho agimula. Mangibaga ti mensahe ti Apo. Responsibilidad mo nga mangi-prepare tapusom nga umawat ti sao ti Apo. Number 2. Dito number 2, makita tayo kakabsat dito verse 20. Kuna na jay, but he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. Tiguray ka. Pastor, ano ti point number 1 mo? Hangko pegay na ito daya. Number 1, break the hard heart. That's what you need to do. No natangken ta puso mon kabsat, burakem. Burakem anatangken ka puso. And you will be happy that you did break that hard heart. Okay. Number 2 kakabsat. Tuloy ko nga basaan. Verse, ano verse ko itayan? 21. Yet hath he not root in himself, but dureth for a while. Apag biit, DJ ka di impacti sa uti Apo kung kakasanok kabayag na kakabsad. Baka 1 week lang. Dureth for a while. Ano na pasamat? For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. No ikarkararag kay tibigad. Awan amok nga miyembro tayo nga problema na deto kakabsat. Kaasi ti Apo. Kasi nateneb tayo nga uray anat ibagbaga ti tao.
makapagtakder tayo. So, I will not dwell much on this point. DJ number 1, ti talaga kakabsat, makitak eh. The hard heart, makitak nga isut may isang problema tayo talaga detan. Bumaybayag ka, tumangtangken ta pusom. Pangtangken pa ita ulom. Pero, deti number 2, medyo hanunay. So, I'll not dwell much. Ikwak labasit, padalanak lang. Isuna DJ, kunanak narabaw. Awan ramot na eh, hana makapagramot. Awan root system. So ngay di may di init. Gaputa awan root system na nalaylay. Dito yung di kita Kristiyano nga idisurutan na di jay sa uti apo umay ti persecution hana nadairan kakabsat. Nag-quit. Nukit kita, kasla awan makitak nga members tayo nga problema na deto, ikaasi ti apo. Recently kat ada nag-message, Pastor, dumawatak man ti letter kasi pagsalaan da kami kat hanak nagsala. Wow. Uray pa'y mestran kakabsat, kaya na ti agtakder. Gaputa mai-conflict di pamati. So, again, nakamuno ka sa nung ibagak kada kayong I commend you church for this. This church is probably one of the churches who is an example nga no may panggap ti kinatangken kakabsat iti conviction. You are not just a church of excitement. You are a church of conviction. So, I'm thankful to God for that. Hangkon nga dudugan dito kakabsat, okay na tayo. Number 3, siguro dito kakabsat, imakitak nga kayat ko nga tulungan kayong aspect. Verse number 22, He also that received the seed among the thorns, kasisiitan, is he that heareth the word, and the care of this world. Ay, gure ka, nalipatak man nga into the second point ko. Kasi, hanyo kailangan, hanaisot kailangan nyo jay. Okay kay kadeti number 2. But anyway, write it down. Deepen the shallow heart. Deepen the shallow heart. For your information lang, ano ti root system ti Kristiyano? Before the number 3, ano ti root system? Simple lang kakabsat. Colossians 2:6 and 7. Just for your information. Amok ka na tibker kayon pero may mayat no right reason they jay takderyo kakabsat. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, walk ye in Him. Ubraan nyo detan eh. You are now walking in Him. Obviously, and praise God. But, that is 7 tikitaan nyo. 7. Rooted and built up in Him. Deta kakabsat. Dapat tiramot tayo ti Apo. Kasano deta nga ti Apo tiramot ko? Kung tayo aya. Iso deta jay Hebrews 12, 1-3. Ibasak lang kada kayo kakabsat. I know it's not your problem, pero it will help you. Hebrews 12, 1-3. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience. Amok nga uray kat katawan, daging agpalpalda. Detat mesa nga pangapresyaran tayo sa BBC kakabsat. Uray kat katawan, dagay agpalpal dati eskwela yo. Grabe, talaga you are very strong. Naanos kayo. Ngam napimpintas, no ti panagan anos yo, hala nga gaputa mabuteng kay kan pastor. Amom no apeng apay agpalpal daga ko nangkot, di ka urd mabuteng, di ka mabay no makita na ka ni pastor. Madinga kas jay ti rason. Pag-amam tagalablabas ti pastor dita, masabat mo ta SM kada Robinson, nakita na, di ka mabay nga nakapantalon.
Ni Pastor Tirason mo, narabaw nga ramot ti Jai. Tinauneg nga ramot, ti Apo ti gapuna. Okay. Iso deti verse 2. Kunana, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya tasawin, uri awang gaya makakitkita ka, no ti Apo ti gapuna, you will always do what is right. Whatever people say, whoever will speak negative about your conviction, you'll never be affected because the Lord is the reason why you are doing what you are doing. Deta ti ramut ti Kristiyano. Clear? Okay. So, intay nga ro dyan number. Nated ko, the point, deepen the shallow heart. Okay. Number 3. Agsublita yon. Matthew 13, verse 22. But he that received the seed, 22, he also that received the seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world. Number 3, clear the crowded heart. Clear. Ti responsibilidad mo ket haan nga mang baklay ti dadagsen. Madi nga sikat mang bakbaklay ti dadagsen. Please meditate on what I said. Now, dati word ko na nga choke. Amoy choke. Ay pagsurat. Choke. Di kayat na nga sa deta, suffocate. Anat mariknam ita nga karkargaem nakita dadagsan mo tibiyag. What do you feel? Suffocated. That's why you are not fruitful. Now, haaman nga basol iti problema kang ka. Ano ti problema kang ka? Suffocation. You're being suffocated. Kinitak itay to help you. Kinitak ijay dictionary, one ijay root word that take care of this life. Amo yung ti Greek word na merimnaito ionos, to. Has the Greek word, care of this life. Which literally means, iti gayam ti meaning na, worries. Worries, suffocate. Hanggang makaangas. Nagdagsan ti biyag. Kati ko na ti Apo, hanga dapat kasta ti kasasaad mo. Suffocated. Ano pa'y kakabsat? Anxieties and preoccupations of everyday living. Can you put the definition? Yan. The meaning na dati, care of this life, kat worries, anxieties, preoccupation. Ano yung preoccupation? Isut karga ta panunod. Preoccupation of everyday living. Te may ka nakigimong, ngam ti adadjay panunod mo, nagiti parikot mo. That's the care of this life. Are you listening? Worrying about bills. How to provide
for the family. So nga ni Satanas, nakakailangan nga dadaulan. He just need to make you busy. The mind, busy. Preoccupied. That's why you feel suffocated. Kat nagrigatan kakabsat, umay tay makigimong. Agdaydayaw ti Apo, agdingeg supposedly ti sao ti Apo, ngam di tay maikaso. Awampay rik na tayo, nga mang aninag, kan intunaran closely what God is telling us as the pastor is preaching, the Holy Spirit is speaking. Why? Cares of this life. You're suffocated. Who among of you tonight are suffocated? Anat aramidin tayo nga rod. Kaya't yung ma-overcome dito yung kakabsat? CSC. Anat CSC? Church Strengthening Haang Kakabsat. Umuna, cast your cares on Him. No umay ka makikimong, empty your heart of the cares of this life. Cast your cares on Him. Hamo talaga mai-concentrate ka kabsat. Han nga awawatan nyo di jay? Uray siguro magagamti sa uti Apo. Ngam tilata naka-stick di panunot mo, nagiti parikot ti biyag. So uray kanayon nga makonbik ka, kanayon nga maawatam, when, sto, pastor, ngam to nagawid ka, tilata problema tayo. Cares of this life. What do? Cast your cares on Him. 1 Peter 5:7. Numasupsupokate kayon kakabsat. Anyo kailangan itimatay. Kalagan nyo ta sarili yo. Baka gusto yut masupokate. Tapno adada nga maasyan ti Apo. Matulungan na ka no ubraem di imbagana. Anat ko nana, cast your cares. Kasano ti cast your cares? Cast. Ited mo. Itaklin mo, ibagam. Anat problemam ita. Tapno mo ubram di. Kaya ti Apo, itaklin mo di dadagsan mo kinkwana. May kadwa. Seek first the kingdom of God. Kasi ti Apo, hanak uneg, parikot ka da kay nga members dito. Kasi, uri ka sanot bannog yun, may kailata makigimong. Tilang concern ko kada kayo, agpay so nga sick keepers nga makitak no kagat suffocated, tilang lang ayo nga daduma. Iso lang kakabsat, so nga, I need to help you on that. Kasi awang problema, kay umay kailata makigimong uri, ado problema yun eh. Ala, tamagaman ta kaduam, kaabay mo na ang problema na, naggadua. Ngam kitam katadda. Ang kunay parikot dito, seek first the kingdom, the HBBC, kakabsat. As pastor, I'll be honest with you, thank God for that. Digiti adults, uriado problema da, asapa dalata umay makigimong ha. Umay da pa'y batak. Nakaturog kay kumaitan, nga may kay pala naki-prayer meeting. TJ lang, suffocated kayo. Suffocated. So, awang problema dito si keepers. Usto na itan kapsat. Di may ikatlo.
choose what matters most. Choose what matters most. Deti siguro ti kayat ko nga maisuro kanyayo. Deti Luke chapter 10, hanti basaan nan, ngam ni Apo Jesus napan ijay may isang balay, ti agkabsat, ni Mary ken ni Marta. So ano inobra ni Marta? Napan nagluto. Ni Mary, nakatugaw. Habang agsasaw ni Jesus Christ, permi nga nagmayat. Menjoyan ni Mary. Nga denggen di gidya aggapu tingiwat ni Apo Jesucristo nga balikas. Ni Marta, hanamangeg. Kasi ngagluluto. Distracted. So nga, idi ko ang kunana, Lord, apay nga, deti kabsat ko, di ka kumabaon ng tao may naktulungan. Anak ko na ni Jesus Christ. Marta, you are so cumbered with many things. Suffocated ka. Kita nyo ti rupa ti daduma, suffocated. Di honestly ka kabsat. Alan, an-honest, sino kada kayo feeling yung masup-suffocate kay tirigat ti biyagal? Kaladi kay pa'y makaangas ang kakabsat. Kaya nasa tulungan dagban, anat suffocated ka nukwat, sakal ka na sa buhay, ka lang, uri ko makayat mo't aggunay, awanan na ta, amin na oras mo kat nakagalo tanggal. Kasla dete, guri ka man, te kumamamot may sa aldaw nga, awan ti kwa, awan. Te di ba iso nga, digiti estudyante, nakaragragsak kino awan? Gasam deta. Digiti agubra, nakaragragsak kayo no awan? Except digiti salag sweldo no agubra. Kasi no awang trabaho ko nada, awan sweldo ko nada man. But really, I am meeting a lot of people today, students and teachers and others. Umuit ka adwa na problema di tao, mental health. May isa lang ti cause na deta, suffocated. So when you are being suffocated, sakal ka, ano aramidem? Cast your care. Seek ye first, but choose the good part. Kung ni Jesus Mary had chosen the good part. We shall not be taken away from her. You know what that means? Spend time with the Lord. Spend time. Today, nagaduti time stealers. Kas lang nagbalinan nga automatic kada tayo basta nagtugaw kan cellphone. Right? Hanggoy baga nga dakas ti cellphone. Ngam no suffocated kan. Ket di ka pela agtugaw nga makisao ti Apo. Nga ni ka mapugsatan. Amen? That's what you need to do. Nakasimsimple ka kabsat. Amen? Tapnon iti kastaget adawaya ti Apo agtrabaho ken ka. Last, number 4. Okay. Ano di Jaymun unadjay? Care of this life. Deti sumaruno. Baka deti mo timesa nga I don't know, may apply ka daki nga daduma deto. It might apply. But let me just expound this. Kung ano jay, the deceitfulness of riches. Deceitfulness of riches. Riches are not evil. Amen? Riches are not evil. Ngamti ko na to'y deceitfulness. Kaya kayo. Hangko kahit nga nadagsan nga information, hangko kahit nga ma-overload kahit information. But please let me define deceitfulness of riches. Pay attention. The Greek word ket apate to ploto. That's a Greek word for deceitfulness of riches. Alabasain nyo man, go.
It literally means false impression. Listen, deto iti kanayo na makitkita yung kadigiti vloggers. They are giving you an impression that their situation is a happy condition. Okay? False impression. Misleading promises. Among ti kinabak nang ikan nakati misleading promise. Illusion. You create a dream in your mind. Imagination. Illusion that wealth creates. It's not riches themselves that are sinful. Haan nga di riches iti basol. But their deceptive power. Kung na di may sa commentary. Deceptive power to make us believe lies about life, happiness, and success. Ano dito, deception nga itid king ka, digiti, deceitfulness of riches. 1, false security. Kaya't nga sa 1, the deceitfulness kat di panunot nga, if I have enough, I will always be safe. That is deceitfulness. So what do? You work on building a safe future. Listen. That is deceitfulness of riches. Once nga nag-subscribe jay panunot mo, dayta nga mindset, marigatan ti sa uti apong agbunga kang kan. It falls in the category of deceitfulness of riches. Another thing is false satisfaction. The deceitfulness of riches. False satisfaction. What is false satisfaction? It means, if I buy this, or if I have this, I'll finally be happy. Basahin nyo man, go. Who among of you has something in mind and you're thinking, no, addanto kanyak deto yun. Naragsakat to. That is deceitful of riches. Deceitfulness of riches. That is truth. I just need to tell you the truth. Yan ang totoo, mga kapatid. Riches is not wrong, but don't you ever believe the deceitful promises of riches. Because safety and satisfaction will never come from riches. It only comes from the Lord. You can reason out. You try to draw a gray line, like, can we negotiate? Like, yeah, I know your point, tama ka, pero, you know, di ba, reality. Again, truth is truth. And I have to tell you this, brethren, tapno gwardyaan tayo di magbagi tayo. Kasi uray kan na ka ti apo ti riches, dapat iti ramut ti ragsak mo ti apo latta, haan nga digijay nga manbanak. Mapukaw ka ti ministry, mapukaw ka ti panagserbi ti apo, no ison ti ramut ti panakapnek kan ragsak kan safety. Mapukaw ka. Deceitfulness. Another meaning for the deceitfulness of riches is false significance. If I earn more, I'll be worth more. While it may be true, and while it may be real, that when you are rich, people look up to you. Right? However, never in your heart measure your worth by material wealth. Because that is also deceitfulness. It's like
kunana ti kinabaknang kan kagat, uy no, baknang kanton. Grabe, taas na o ti aming nga tao kan ka. O, aglalalo nga rodon, ano ti pinagbaknang mo kat korupsyon, kasano nga rod itan. Hanga taas noon na, disdain. So kakabsat, ikatan tayo, di puso tayo, ti panagayat, iti pirak. Ti apo lang ti dapat ayatan tayo. Ikatan tayo. The love of money is the root of all evil. Ano, di deception? Ulitin tayo man, diyan ka mo nung nag-sink in. I hope nga amok ka naawatan nyo, it takes a little bit of time nag-sink in eh. So nga, I would like to encourage you, reviewin yun to kakabsato no agawid kayo. Especially dito nga part. Kasi lalo noon niya, di part nga medyo tumama kanyayo. In your present situation, look at it. Baka isun kakabsat iti pakaya daywam. Thankful tayo langan ng tanapigsat guyod ti leadership ti church. No, siguro awan lat kasto yung puwersa ni Pastor Proby. Awanan kakabsat. Magpakkumat ka adwang kadatay siguro. Baglangan ng the ministries tayo nga very strong tiguyod na. But, it's your responsibility. Nga DJ sao nga ibagati apo gan ka, ada, pagnaan kan pagbanagan na. But you have, it's your responsibility to take good care of your hearts. Not my responsibility. My duty is just to share to you the word. Tell you, hey, this is what God wants. Dito iti kaya ti apo nga turungan ti church tayo, kakabsat. Kasto iti ubraan tayo. Katno kaslaawan, dating na kang ka. And, wow. Wow. Sa uti apo day jay. So let me repeat that deceitfulness of riches. Talo, anat ito naging kat the deceitfulness of riches? False safety. You're trying to secure your future. No. False safety. Number 2, false satisfaction. And false. So hantay ko mga ayatan di kwarta. Amen. What should we do? Lay up treasures in heaven. You adopt this mindset of the Bible. Lay not up for yourselves treasures upon earth, but lay up for yourselves treasures in heaven. Do you have treasures in heaven now? How many have you stored? Manot na urnong mo nga treasure mo di langit. Ada ka din kakabsat. And just use the material things of this life to earn treasures in heaven. Earn treasures in heaven. Earn treasures in heaven. All of God's people say, oh. Uri ka sa no ti daily grind, ti agbasbasa, daily grind, ti agtrab-trabaho. Study this message tonight. This is where it starts. Ano di upat nga nakita tayo nga problem? And how do we overcome it? Number 1, how do we overcome it? Break that hard heart. Again, yagtaltalon, kada agmula, he will never shortcut it. He'll never ignore the process. Kanayon agsukay, sakbay agmula. Tama ako dito, Manny? Basta agmula, sukayan na. So kakabsat, it's your duty. Nga no umay kay agdingag ti mensahe, sukayin yu, dagita puso yu. Hanakayat ti apo, ngagsasaon di adipon na, kat kasla mamulmulang lingam la isuna. Hard heart. Number 2, ano di may kadwa? Deepen. So how do we deepen a shallow heart? You have to have a root
system. Ano ti root system tayo? Come on, answer. Ano ti root system tayo? Sino, gayam, hanga ana. Sino ti root system tayo? Jesus Christ. I have no problem with you on that. Number 3, what do? Clear the crowded heart. Crowded kasi suffocated. Nagado nga problema. May apo, mapanak magigimo. Nakadagdag sa nariknak. Ado parikot ko, bro, itaklin ko apo kun ka. Tapnon apo ti ibagam kanyak kat adapagyanan na apo. Kanu ipatungpal kunto ure ado dagiti parikot problema nga rumsoa, Lord. Paramit ko ti pagayatam. And number 4, what do? Surrender your divided heart. You cannot love Jesus and money at the same time. You cannot love Jesus and the world at the same time. Kung ano di Bible, you cannot love God and mammon. You just need to always make God your master. So nga nagpintas sa training may kada kayo, nga no agayab ni pastor, uri ano ubram, ibatam. Haan nga gaputa kayat mi kakabsat ti control. No, it's not that. It's training you. Nga no maipapan iti apo, awan iti hamo kaya nga ibatan. Dakay nga estudyante, pagrason nyo, dat naka-record kasi ada thesis ko. Come on now. You allow the cares of this life. Amok na nasisita ta thesis mo. But don't let it crowd you. Don't let it divide your mind. It's your duty. Amo yun o, permi nga marigatan tayo. I hope this message tonight, I know it should comfort you. But it should enlighten you. If you have made so much commitments, teka lang. Ti apo pe lang. Rearrange your life. Realign yourself. And tonight, reassure God of your commitment. Come forward tonight. May kitisangon kakabsatag kararag tayo. May kayon. And I'll be praying for you as well. Come on, everyone. Come to the altar tonight and the piano will be played. No kasano nga ti sa uti apo na kisaugan ka itang rabi. Come on, come tonight. Come on, tell God your problem tonight. Ibkas mo ti dadagsen mo kan ko ana.
Kitagawid ka nga nalagan dariknam. Ang napukaw di problema, ngam nariknam, iti assurance, iti apogan ka. Totoo lang, sa church na to, hindi ko na problema as pastor yung desire to serve. Nasa inyo lahat yun. Ikaado nga pa nakabagbag tayo ti pulpito, apo. Or isinot membro nga damagam dito, kayat mo't ag-serving. Kayat na, nga talaga kayat na. Kaya lang adot makailapod, adot makaigawid. Tonight, the Lord impressed in my heart to address the hindrances and obstacles so that your desire to serve God will become fruitful and productive. Di lang amo kakabsat no anat insagana ti Apo nga blessing kada tayo, ti church tayo, dagiti pamilya tayo, dagiti anak tayo. No dagadakay ti makagibgib Apo ng kakabsat. No. Malapit ka na sa tagumpay. You should not give up. You should not quit. You are just suffocated. Your heart is just divided. Just need to fix that heart. Fix that heart. Fix the problem. Thank you, Lord. Personally, I'd like to thank you, Lord, for giving me this message, Lord. I wanted to know how I can help. Saan nga matulungag dagiti kakabsat? And thank you for giving us this timely lesson, dear God. And I'm sure natulungan na kami tinaindaklan o abo. Thank you, Lord. Nagawid kam kumaitang nga rabi, nga halang revived. No diket i-fix mi Apo dagiti puso mi. Many of us are tired, down, discouraged. The real problem is we are just suffocated, Lord. Our hearts are divided. That's the real problem tonight. And I pray, Lord, or maybe hardened because of kabayag mi na Kristiyano, natangkenan ti puso mi Apo. Sapay ko mata itang arabi ma-fix dito nga problem, Lord. And I know that after this thing is fixed, marikondition dagiti puso mi Apo. Dakdakkel manen ti mabalin mo nga maaramid, babaen kadagiti biyag mi nga nanumo. Lord, thank you in Jesus' name. All of God's people say, Amen.